Tebegi nete pangahono dede ma saat teduh. Iami banuazo aya maka andre notarugi banga ganga horita devin ya keriso ya so buah tede ita babe amoi funa keriso baba mana tena fa auri sila aitu ma obai ami badizo aya yaita Yesu keriso ya hou ya fa kemi lowalangi data obua deda pangondasi Yehova data omusayo deda bawang luas pasumangeta kelobalangida tasuno ia manuna ita morimba buku zinuna nomero ofangotu dolasara ayat tisara telu balima humulu sibai dedegu. Data honoge deda babaria besa babawa sambua kelowalangi mozizio itafefu no owulo ita badae
badai lo walangi ama, babadai nononya Yesu Keriso, babadai gehehan ni amoni pangori vida, habadai Yehova sinomombai banua siawa avedana. Cimana zimena anda, ni fonuka nuka safusi, bala mana saai ubunu denia bazura wa auri anda, bau ambakau denia, baziso amagu, baziso malaika anda kenia, haleluya. Mangandre ita, heso ayayaga Yesu Keriso, lo walangi sauri basang orifi, hematere mbawadaana sigena lume wa amate, bale ke mafaatau, meno ya uge gubaloma, sonderoge ya aga. Tebai alani raaga fa amate, meno ya uge zangorifi ya aga. Muiga heu, babanau boto avano soma, meno ya uge zohke bersama tere fa auri bafa mate. He ama maande heu, roroge bafa terega bazo masin ra uge, irugi gamozua, pamahame na hia bazi soya uge. Cile mamale-male ni suno bani fulah kemin ra uge, ave so ayayaga Yesu Keriso, ba ehehan amoni iya duhu muda tahu jatuh. Manuna ita murima buku zinuno nomero fangoto atau ngoflasara ayat tisara telu ba lima omasido. Pombaso taromali lowalangi ama buula li sifafena murimba Zefania pasasara ayat tisara irugi sifitu taromali Yehova ke Zefania andre ono Gedalia ono Gamaria ono Hisikia meluo razo madoyuda Yosia ono Gamoni ufarohuge wanibo fefu hadia ia bagulidano iwa Yehova uhori niha fabaya urifonia uhori wofo badalu banua bai abanasi bafangala andre fabaya sebuah horo uhori niha bagulidano iwa Yehova uoroo dania dangagu yawam madoyuda bayawam banua Yerusalema
Bau hori bada deui ba ali ande ba teu bau hori bada deui ba ali ande ba teu gerenadu ande fabaya ere ave fefu sanga lulu ba ngahene ba banua siawa ba dete nomora yawa ave sanga lulu ande si mei ba helu ba ke Yehova ba samee helu gei milik komo ande ave zinomo mangerogo Yehova sile mengaluya ia sile menofu ya ia bei mihede-hede funa Yehova so aya meno ahate bawa ande ke Yehova no i asivai zumange Yehova no i amoni nikau ni nia ande manuna ita moriba buku zinuno nomera 250 ayat tisara badua uila wanova omasi. Talifusa natawa ele horeda batalimo ita basiduhu le badededa nata ombakal horoda bale fare ia bano satule ia pai eva heda hore ande i hauge ita ave vai heta fefu jile atule ande dame ita funalo walangi sifau fangide-ngide bawa ngombaka horoda Mozizio ita fefu. Manganda ita. He Yehova lo walangi si soba zorgo yawa. No soba wate den raaga bere hovu me sino mulaga bawa aurima irugi mahe ande. Aboto badedema wano ya uga gumbu wa auri. Bano ya uga gamuzua wa aurima. Bahiza mafamudua mafaduhu watenga sinangien raaga tanu fename. Minofahena horo zino mafalua yotarai irono raaga hebagira era dedema pehedema ave gamuatama silofaudu badoro malime.
Asesa mau si vai gina tu ni beu kema. Ba bedra aga bawang guna de satua tua bawang ngirai bongima. Bano malulu wa aurima ni fateregi se dede wa siniha. Andre miga ke bawang ande fahe dede. Enau fa kema horma ande sinoma falua. Irege soahau de draga. Panahuga vekolima bagi nete fenama si faudu bazomasi indra uga. Begina tu mengada badede sama sana fenalo walangi. Hakhesi dedau khema ama babe ai fa khema horma anda ma fefu ia duhu manuna ita buku zinuna nomera dongo tu dula fa ayati sara na ubini horogu ko Yesu. Turia wangi fahore, sah ketudu Yehova basi buat tudu, ebolo si bayi dunia, bano obewe si bayi ia. Le ni be nia dali horoda, bale ni seluni nia keda ola lewada. Cimane waka kededem nama nono nia, cimane waka kededu Yehova sangat tak ufi ya ia. Lah kemi kalau walangi siawa. Dumadau zato. Pombaso taromali lowalangi amabu ulali siboho muriba zuramateo fasadula 5 ayati telungafla sara irugi telungafla efa. Imane taromali lowalangi banaso nononiha sisolahemi ia nafau kenia malaika andre fefu bada dan nia dumadau ia bada dauma laheminia andre bate obuloi dan nia fenania fefu soi ba ifefe ira simane na ifefe ira biri-biri si alawe biri-biri si matua kubalo ba ifa aso bagambulenia biri-biri si alawe babagaberania biri-biri si matua.
Ba imane dania razo andre ba ziso bagambelenia. Mi aine ya ami ni fowu namagu. Mi tema gondroita andre banua andre ni asiwai kemi yotarai bertadana. Ya ho zaman rongo taruh malilo balangi ba same badede iya duhu. Ya daye tebe kinete keda tebe keda ginete bawoloe sa pasembata kalau balangi. Ta osamuzaige wamee hes pasembata si fofena si mendua ba si manage si medelu. Awe pasembatan ni oleh fena sanandesa ba panitia perayaan hari besar gerejawi. Tolagi la faema pasembata ba scan barcode iso ba monitor majuila transfer ba rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta. Ba syofena ua data fundrongo lilo balangi me imane. Same sumange fangande sawagele dae zamulakemi ya odo. Bazile sinegu ba buan-buania uormal wangorifi andre ke lobalangi. Gasa-gasa bame sumange pasembata ke lobalangi. Manuna ita morimba buku zinuna nomero 5 ayat isara irugi eva na irugi inete bangu huku. Tewanguku na ine tewangabuli Yesu isehe kewa isofu hezongu amebabe kedu heno efofanong beku badeku legunada balemofosu melani somasina bagu lalu egehisa sitonahau na omu sama tivena Yesu na ine temane ta fefu mamane masule bangu heno fofana beku badeku legunada palemofosu melani somasina magu labu egehisa sitonahau. Samati fefu na oite fona habana Yesu oi maiki ira lasu no Yesu mekerawa aurisi le aitu heno fofana beku badeku legunada palemofosu melani somasina magu labu egehisa sitonahau.
Ngawita ba ayat si Sarah. Nahirugina tewaluku, nalina tewanauli Yesu, iseke bayoi isofu, hezongu amebabe ekedu, heno efofan beku baliku, legunada palemosu, melodi o somasinamaku, labu egehisa sitomnaham. Ayat 2. Ulo sama tifena Yesu, naina tewang itu huku, pada oi oro maita fefu, bawane masulewangu huku, heno fofanang beku baliku, legunada palamofosu, meloni o somasinamaku, lau egehisa sitomnaham. Ayat 3. Oguna egina teni be Yesu, beare babai au, heoya mundur bakamai rungu, aro egede oleh mai Yesu, hedo fofana beku baliku, legunada palemofosu, melodi o somasinamaku, labu egehisa sitomnaham. Hena ofofana. Ofofana beku Baliku, legunada palemofosu, melodi o somasinamaku, labu egehisa sitomnaham. Data fasau fasembata Andre funalo walangi mozijo ita fefu manuna ita morimba buku zinuno nomero 2 dengan flasara ayat tisara 2 eva ba ene yae zumange.
mangandre ita. Mu au zito sai wa orimare heu tanafenau so aya. Babang ada sawa gele heu fau masime sino falu kha udra aga. Lesi adia ya kema so aya lo walangima. Lesi fa bali ira botoma no soma baba urima. No roger aga muroi baba hakdedo. Hiza bajimane siulo bongi ade so ayal. Madagi sawa gele heu fanolo makhema. Yo tarai na hiama mege ba memarugi dadia nahia ni amoni amu ade. No mana otolo raga so aya lo balangima. No mana roger raga. Bahija so aya lo balangima no anehra ugemuroi bazoruko. No mauloi game ela fasebata ni fasoma tanu fanau. Mada kheu so aya lo balangima. Ya uga tema muroi baba aha khdedu. Mada ge kheu so aya lo balangima. Ya uga ge fa hobu zame amela mad. Ena ge fa hobu bapotora banusura baba auriba. Me dua mana babonga patera balala halewara. Mangada ge raga salahi genonima sokolola amela mad. Ya uga be kheraba atua tua suroi rauga soelo balangima. Ena tola laguna uga mela mad soelo balangima. Ena to bali fange bua umbanuau. Si mana wang ada mak khso elo balangima ada mak to fanau. Khuzu mange bala khami. Ia taraida ba irogi zela aitu yadu. Mudah tahu jatuh. Yedai data fasau fasumangeta kelowalangi forma vokal group moreba faomasi lingkungan 2.
Sebegini itu bah komisi lansia.
Berikutnya Komisi Perempuan.
Iya dae da tafaanu tutuda babon rongo taromalilo walangi manuna ita more babuku sinuna nomero ofangotu folavitu ayati sara ba dua data angera ngeraga. Data angera-ngeraga luoso ayah nama ngabuli keriso pagamozuan na khofefu khania la khumi soroi nama bawania pamesule pazamesana. Data angera-ngeraga luoso ayah na terongoli dorofe damalaikat oi tedo kalewate mausosi mate ande heza faulita be mauso bangga Tauno gedededang. Ya iroro gededebi avegera irami. Bahwa hau dede anda kelobalangi sabele moroi bagira irania fefu. Bah kerito. Ya patu aleta basom bereta berehufoba. Data fondondongo. Aba to ditumbu aba dinomate baren defi ande. Maeke inete babanerete defa aure sila aitu. Pato zitumbu baji sambua jemaat Ben KP Jakarta.
Pelezara Niha. Bafa atozi nomondrei ulidana, ba sinomate date luniha, aya da talifuseda ma iraunoda adea kalista tenratu. Kedua talifuseda derma pianus humendu. Ba sidatelunia yaya da Bapa almarhum Satuan ya keriso ama sira tebua. Damu sisi oita vefu talau manuna moroi bambu kuzinuna nomor evangautu afulu ayati sara ezasa usenda. Imane badae le sabak da sauri ba keniamane bale simate ba keniamane na auri ita sabak zo aya ba aurida panamate ita ba zo aya ba amateda to bali he sauri ita ba he simate ita ba zo aya ita da samber ba mate keriso abo bano ifuli auri ena ipater sinomate abo dauri manuna ita ayati 2 hezasa usenda. Sa
Pembaso taromai lo balangi more bazura. Tara Korindo Vaza Vele 5 ayati 54 b irugizi mu 57 imane badae. No alem wa amate ande babi mena. Hezo pemenau fa amate. Hezo duo fa amate. Ba tuo wa amate ande baya ia hore ande. Ba fa bele hore ande baya ia goroisa. Panisu no lo balangi same eke dafe mena ande moroi ba kezo aya ya ita ande Yesu Keriso. Panuna ita ya titelu zasa usenda. Pembaso taromai lo balangi beruhuo oroi bazura vama eleef baza 20 ayati vele zara irugi di vele 5 imane badae bauila dadau mas sebuah safusi abezi dadau yawa baba maigimo baba maigini amoloi dane fabaya banuasi yawa pale palu kana kera Kau ilazi no mate vevu esa tua bahe irauno penada dau mande so ira bate bokai zura be ya ia zura wa auri ande bate huku si mate ande palazi ni sura bazura ande dali buara Bai be bai ro asi zi mate ande khenia, ba fa mate ande, ba banua to, bala be bai ro zi mate ande khera, ba te huku dali buara sama sana, ba fa mate ande, ba banua to, ba te tibo ba bawa galite, ba bawa alite ande, ya ia ba mate si samuja ande, bawa alite. Panasozile usenda toy dalemu kana bazura wa auri pate tibo ba baba alite ade angandre ita lo balangi ama saha ketede angaluluda aga keu mele mamale male ba o masih mendra aga efolombase zino erege tede baba sedata bahore bau kuliau patumbu haji bohong ebua babangi ilala kemime andre tolo gaya aga saurina bagulidane pama ila mau guna haji tosai wa orima ande iteheu
baba ngalui panguripi no soma, baba mengusumangi ya uga, ya duhu dumadau zato. Yami ramai raina no masih baka doala doa ta Yesus Kristus sayo salom Yahoo kaule lida ba lononi hade ya. Nah yami ramai raina tasuno zoaya bata anda sawagel kenia enoi farugi ke kedaganga horita repi nia Kristo. Nalapotoy ang horita revi berarti kita akan memasuki Advent. Advent minggu depan. Jadi bagi mereka ada bisa bau masih lo balangi baba orida zaman sana ita. Bagaimana kasih Allah, bagaimana besar kasih Allah itu dalam perjalanan kehidupan kita. Basito Bali tu homigu bazi mereka ande pauhuku safuria. Ternyata ada penghakiman yang terakhir. Kami ramai rainan yang masih baka soaya. Kamay dola ni rongo-rongo ku kezatua mefuna imane. Ibini-bini ia bawa Roma ia natesaan. Ibini-bini ia devi Roma ia na akhmi atau Roma ia bazibongi. Natau ketangi renusi mata hauge tau sisi dia keluar kamai dola azatua daa bahwa ada saatnya akan disingkapkan segalanya. Sekalipun bulan dia bersembunyi, tetapi ada waktunya dia akan menampakkan diri bagi nede desa. Bulan purnama, bintang-bintang sekalipun tidak nampak pada siang hari, tetapi pada malam hari yami iraama iraina ba teoroma. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Dia tahu segala sesuatu dan dia tahu siapa diri kita. Aboto pada dunia hanya ita. Pada dunia baibeet dito bali tu homiku ba vanerete de fauris itu sila itu adre bate huku daniata bate ngai itu mana huku yor ko yosisi wasakal tabaso mege bukai buku sakali panote tanya ke mana badal hati mana zito bali amuataniha hati mana zito bali amuata da lesito bini tanda fena lo balangi ewa ai tabini bini o ita funaniha tabiria bo tabini bini o ita funaniha ba maluas sile atule ba malua hore tapi teoroma tanda fena lo balangi karena dia adalah maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahkan kita yang sudah kita baca tadi dia mencatat. Yami ramai raina no masih baka soaya. Tabotoki badada wa uitada zura mamaelewan. Natau sisi bana tabaso zura mamaele eda itaitaria tafukehegus. Ba Italia mana letaila ada keluar. Penuh dengan simbol-simbol. Penuh dengan perumpamaan-perumpamaan. Tapi akau be bapa togo hadia go ita de zura ba maeleu. O ita de zura ba maeleu
atau kitab Wahyu itu adalah teombaka keda wa Yesu Keriso zimena dania moroi bawa abelu kafu. Akhirnya Allah lah yang menang, Tuhan Yesus yang menang atas kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Aboto badadada, menurut penelitian para ahli kitab perjanjian baru, bagi nete tesura zura andre yaya dae bagi nete Kaisar Domitianus. Ania Domitianus daa niha si berkuasa bagi nete dae. Niha sabele le yawania niha. Bai bisa ba belania, bai wa fefu bania satu Bamisu non raodo mi balio raodo lo balang. Jadi dia memerintahkan seluruh masyarakat Roma pada waktu itu adalah supaya dia disembah menjadi Allah dan Tuhan. Ibai kenia ba belenia. Kenia tong kulitana da asai lesa belenia. Padia zalua meloda yamira mairaina. Ahori tepa kau nia samati ke Yesus. Ania mana zana te Yesus saya ba bolu ke tu la fakau dosa. Bagi no tu tahu. Irege Yohanes surah-surah ada hada keluar ena ibe penghiburan. Tadi abu nabu dodo dayami ramai raina ni umasia bersuaya. Itu talawita. Bukai daro mai lobalangi. Itulah yang menghibur kita, itulah yang menguatkan kita. Tabate surah-surah pamai lewanre. Ena terhibur. Ena so detenapa. Ena abele papa mati. Le ai tu detenapa hewa ai la aniaya ira meloda. Pamanov ni akeriso meloda. Apa pertanyaannya Bapak Ibu? Orang bertanya pada saat itu, apakah kejahatan akan berkuasa terus menerus? Itu pertanyaan. Meloda marah sih saya. Pak terkenal Pak Zura Pamelia Derso, angka dia ziso. Ila dia angka ziso betul. Angka ke-66. 36-nya. Ya, itu simbol daripada kekuasaan dunia, simbol daripada kekuasaan kejahatan pada saat itu. Lasofu, manofu badederhadia da'azi berkuasa irugi selamanya. Maka da'ani surah Andri Mege wa ingat da'azi berkuasa kejahatan. Maka belegapel kate Tania teoromawa bele lo balangi teoromawa bele Yesu Keriso baya ia sang huku dania pepunia kulitana termasuk rajo atau Kaisar Domitianus. Jadi si pade tane pena lo balangi. Jadi amira mairaina nyo masya bakazo aya. Data fudi tapasugi badededa ila yang selalu diingat dalam memperingati kehidupan yang kekal. Itu apa adalah memento mori. Memento mori. Apa itu memento mori? Tertedahulu wa amati. Sila mana rener tedenya na solo ba mati. Ibai mana tokennya gulidana da. Ibai mana sabar dia to ba. Ibai kekal to gulidana da. Ayo memento mori. Tertedahulu wa amati. Tepasuki badada baya ita ande hasikoli. Ngasio gete baguli dana de dawa iwa meke te omuloi talepena lo balangi talepena ni hasida dawa bagurusi sapusi ade ahe satua sinomate bahe irauno
Sino mati dan itu tuna niya. Memento mori tertedeu kaluo ba mati. Dozi niha oi mate. Awaba ke mamia miraya lehade ni asioni ni ha bagulidana da. Ni asioni berlawan ala asioni le dau pakai raba ni oburu da. Biasanya ni oburu la asioni. Lano la asioni ni oburu ba akatahan maif. Dan so zanga bul badan ni adanya ba toh dan ni oburu. Ya. Tadi dozi ni hama oi mate. Ha inete zifa bebe. Kota baso no mege so rau no bada mege sabe natu. Ya. Lado da ono bapa ama ina Alvaro Denrato. Bapa ama Hans. So rau no bada so zatu age. Ya. Haina ta sifa bebe ya mirama. Ya miraina. Da wa iwa bazura zinuna faza pele. Faza siwa bulu ayati ene imane bada. Ni haba kulidana hula pobo bunga. Ya, hula pobo bunga sobo ba ji hula bongi ba talewa tanah obi. Hula pobo bunga ita bagulida nasi koli ita. Hula pobo bunga dai malatuna irasa tua mesane. Irasa tua da mefuna. Ewa ile parasayo ira bakelo balangi latuna bahohoda lamane. Eza panua zile amatelaniha. Eza na hiya zile asau zato. Le banua sile amatelaniha. Le banua sile asau zato. Ebua niha gula. Pai bukannya ita mate bu ita to bali balik gula-gula bu ita taadan. Demi bayi mana wah. Hanya karena anugerah saja Bapak Ibu hidup ini. Buan ya ege solo daw ko to bali gula-gula tan. Sika-sika daw ko to bali daw ko gula-gula tan. Ya. Sila ilu ato kulitan na. Bu tema tamane bodre ke to kulitan na. Jadi tidak selamanya dunia ini. Aita gula-gula. Buaniha gula-gula, buaniha edeteho. Ya, mai pamarapa dana sauka. Mai pamakita dana so ou. Jadi pamarapa dana kita dah mengabuli badan moroi badan ba mengabuli ba. Hidup kita ini kan karena anugerah saja Bapak Ibu. Ya. Tabata masuki pada dada zida romai lobalani mur bazura. Zinuna siwabuli mane bada ayati file dua. Pahalda aga babangi rai bongima ena umasenda dede satu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya memperoleh hati yang bijaksana. Tarya lebih bijaksana ita babai koli baguli dano daa. Ya. Arere mana. Oh arere manilahir. Dai tara wasolu wa mate bazima ke andi. Padia ni paluada ena ya ni wa no meke bai arere. So tahu. Teman suki tu. Bai rere. Mana ita pagwagwasa kena beda. Arer mana ita pamademade ni tok guli dana da. Pano iruki ino to dania. Tarai tok guli dana da. Bayi arer. Berikutnya adalah bayi elungu babe koli baguli dana da. Atonia selungu. Kaboto badada batarai guli dana da. Baboto badada itera tedada wa
ada waktu untuk meninggal, maka enak ebei elungu ita babai koli bagulidan. Bai fayawa niha silabo to badede niha ba sokine te ba mate ba fayawa yawa manuta. Ti fayawa ya ke magonia. Ula zimane Domitianus nomegi na tola monai la balio ya lo balangi. La suno iya, la sebra iya, dan lain sebagainya. Nah, boto batade ta batarai to kulidana da, batenga sio gete ita bakulidana da, bai fayawa. Jangan sombong, jangan menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Efada dia, bai mangai eswan kenaruda. Ter rabudania. So bada lau, ya so da lau banahi nahagu zanaire, hazi to hare iter satedeu lau me. Ya una iter da isu amano pasala da odu misani da no vale isu anu. Taria butale isu anu da kunawudai. Babi hedida, ibagayada. Labo to bada da ter lu mamate. Kata ter wahada ba wahala iswana gukewan. Ina tedania ba fabali ita. Bayala iswana kunamu. Pa afuriata bay fekei tedu naru. Karya soba ke dagi da nononya. Tenga saudara ni tanga tapi saudara ni ahe. Ya tahu. Mana ini dedenya nano ilha ba isu tergonian ya, apa suksesnya dah. Tengah belajar ya ina sukses. Tapi begitu tu. Nia selabo to bade dah. Wah, to ginete ba amati. Ai fada data terteda luo banguhu. Dan baso danomegi. Imane bada mege pauila da dau masek wasafu siawa dau yawa baba mai ginia moloi dan pabaya banu asiawa bale falu kana kera ba ila zino mate fefi esa tua bahira ono penata dau ma ada suira bate bokai zura zaman sana itu. Ada mana ni faluada, ada mana gamuatada. Ahuri soba kabeda. Emang dunia sekarang makin canggih ya. CCTV di mana-mana. CCTV di mana-mana. Nampak apa saja yang kita perbuat pasti ketahuan. Lebih canggih nasa CCTV lo balangidan. Ahuri ladau game. Ya ba ani tahu ba diskotik bata ila da ya tahu ke pasoge tahu ke bata ya rumah ya bat adalah lego bata misane ba ibadu hadan ibadu dunia ina ibadu narakoba rumah CCTV tadi ya bai mana da le pai le ko ya sulasi le halo ya bukti yo rumah ke ya Tava udu ami banomo, mahati amana si falua mi banomo. Yo rumah yang masih CCTV tau. Ibaso, hangi tau dan. Tengah babaya sudah berkulitan data so CCTV. Lebih canggih CCTV lo balangi. Ahori hilang. Karena itu lu bangun kuda. Pada tai tahu malu ahur. Na itu bangun. Koi tai ilaihu rodanya. Isura yau basi, isura basura kor dania, isura basura ba auri, basoknya CCTV. Ni aslemanya menyadari dah. Ai laulau mano iwa we fake ni fake. Afatwa auri fake ni fake. Lau ni lau. Ya, tertata luang hukum, memento et judicatus. Ifasuki badade dabatenga hafa auri tengah hafa afuriata ba amate. Ya, seakan-akan kan kematian itu adalah akhir segalanya ya. Pemahaman kita. Enggak rupanya. Ada lagi setelah itu. Setelah kematian ada
penghukuman. Ada penghukuman. Bate hukum bata azi ta sama sana iwa bata mege molo amuatara molo buah-buah. Ta mege ni baso kena hukum bata mege ba tahu ko ta baso dah. Matayo faza 25 itu tentang akhir zaman ini. Tentang eskatologi. Baywa bada mesur rao to bagurunga. Pala fagi rao. Pamela baru, bala jibe baru. Pa ya itu na tu na bada. Pa ay bada dania. Ko ba mega maila rao ko bada bapa. Mega maila rao ko bada Yesu. Iwa ba ka dalifu seguda si forrege si humano. Bahkan no milau da. Pa iwa daya pada mege daya terakhir no mege. Ada saya. I fefege saya. Pa bagaimana itu ibe? Kaberania bi kambing-kambing bagi ba kabela. Bagabola biri-biri. Tefefe kedania ba teombaka ufe fungabale. Zala fe fungabale hore nota falua. Da zinuna no megi. So zinuna megi ka? Luna na mihayati dabi hayati badau sami. Zinuna buku zinuna nomor 5 ngaut. Di mana badal? Na irugi ine tewangu na ine tewanga budi Yesu isehe geba izofu ezombu ame babe heno fofana bekuba beku lemo na lemo fozu melani oh eu sou masina magu labu agai dasi tonahau ezole tonahau dengan siawan nahau itu menarik itu lagu itu tadi itu menarik sekali kalau diurut itu iya lo ya menarik sekali lagu itu dan itu makna teologisnya itu dalam sekali. Pasoba nguhuku sama sana. Ba izofu ke tatania hadia mana ni faluata. Ba yo foto dau ke nyakere ba Yesu. Nyakere so dau dalam sana. Ba no ni dau tu satuan nyakere so pa. Wa kunya dau tadi satuan nyakere so dau tu mesane ba gereja ben kape Jakarta. Dua hebu ino fufano beki batu iki polo ketetu lo ni falua zo masih namaku. Labu wewe ni livi namaku ita sito. Kau kami yami raba pa ibu. Satuan kiri so na lebaga halu ni sofu kemidan. Na lebaga halu dai sofu ke dadatan. Na le tengah sore batu tetap pakai halu soai sofu ke dadatan. Pek panuanya keriso, eta utai tania keriso, nalai gua buata, nalai tanpa luas masih lo balangi, pate huku ita, paiwal lagu ernyeli pinamagu, ija situ naha. Olah sedia, kenapa saya sedia kemana? Sogoi naha yawa, basogoi naha, kita tinggal pilih saja bapak. Jojo masih anu, saya jojo masih. Sekali lagi Bapak Ibu, tertedau panguhuku. Tertedau panguhuku. Naik tertedau Pak, kita perbaiki kelakuan. Yang terakhir Bapak Ibu, tertedau samurifi jauh. Dalam bahasa Latin, memento salvatoris. Ingatlah sang penyelamatmu. Tani waktu mege umane kita boleh hidup sampai detik ini hanya karena anugerah, hanya karena kasih Allah. Pasuki badededa wale teori finosoda bafa aurida bangawale di soba gulidana da ato. Bahkan tola to bali famaki kodang, tola to bali famai lungu dari soto bagulidana da.
na le ta anginanui. Anginanui Bapak. Data anginanui bo fana da bongi maeke. Data anginanui ngawala ni faluada. Data anginanui hadiah behedeta. Ba fefu ngawala hadiah iya. Tertedeu zangorifi ya. Tenga tahu zangorifi ya ke Bapak Ibu kulidana da. Be sakali tu bato bali samai dungu pasama kiko ya. Hada ta senda bangorifi no soda akazo ayaya ita Yesus. Kalau kita tahu itu, hidup ini adalah untuk kemuliaan. Segala sesuatu yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan, dialah sumber keselamatan dalam kehidupan kita. Tema Yesus Bapak Auri. Data tema Yesus Bapak Auri dan data osidugu ke Bapak Malua Somasi iya. Data refe buka wale silo atule. Data falalini kira-kira. Tinggal tahu famalali-lali ke kira-kira. Beda ira famalali kira-kira dengan famalali-lali. Nah famalali-lali kira-kira maksudnya semangat dia maksudnya. Tuno soaya maksudnya. Mahemol ubih-ubih tu ya mahemol. Tahu lah foto dah famalali-lali kira-kira. Mau ke siseki ba sami kusilesu. Baru nak pada dunia. Jadi apa yang menyebab gereja ya ini siseki ya pada. Pada sami kumana dan ya kembali niya. Dahil ya to bali ang renuada da rumay lo balangya dia tiduh-duhu iter-ter dadae ter-tedeu duo ba amate ter-tedeu duo bang hukum ba ter-tedeu zangorifi ya uga yaitu lo ita lo balangi selamat minggu peringatan hidup yang kekal. Ni tanda badede. Tehal mur bazura pamaele faza 20 ayati fele 5 imane anaso zila musen datei na lemu tanda bazura ba auri ba tetibo bambaba alite ande data itu ngagelida panaso zila musen ratoi na lemu tanda bazura ba auri ba tetibo bambaba alite ya duhu manganda ita di duhu wanisuno banifola kemi da ugo amal oha hausi bai dedema babangon rasi ya ugo bazimal ke ande menoju yo faurakan da aga taroma 5 vasuki bada dema wate ngasi ogete ira aga rekoli baguli danu ande vasuki nete dania bamarei guli danu ande baso tanya kinete bang huku gei bang awale ga muatama pada mater dema da afefu mater dema ga jamu rifi ya aga enal te surat dei mabazura ba auri tawagele da Roma 5 andre ama basorugo ya ubali sulu ba pandu fanagahema to bali lemba saro bato bali fondo ema baba mati bakeu babai arere bafa bai elu da aga babe kolima baguli dande ari me o ya mana jonder ni site de maza mesana da tabagele da Roma 5 ade soaya aga ewa aino ibaheli eno nime ba panguma bampanwau pafaduhu dede mafabelege hau dihede badede raza mesana ira pada Yesu nomanganda da aga ya
Na iruginete wangabuli Yesu. So iya zamuzate mai manguku. Oh muso gede ni hasana ule nano laru izawate fa ala isore nalate masule ni laura andre. Auge ein Rauge, Taune, papohoni Oh, so ni hasana wale, na olaru gizawate, fa ala gisore, na late masule ni laura andre. Oh, so ni hasana wale, na olaru gizawate, fa ala gisore, na late masule ni laura andre. Mujizio ita fefu, ta fauge lida baba maduhu famatin ya keriso endronga lida. Ya o mamati kelowalangi amas le ambe fabele, sombe ibanua siawa avdane. Ya o mamati ke Yesu keriso so aya ya ita, ono no walangi sia samesa, ni tema ni nania haria kegehan ya moni ono no alawe ia, no managa huku ia barembawa fondio filato, no te farofa ia, mate balako, no me ia bamanua niato, no mauso ia moribangai mate, meno irugi telungaluo, no manahai ia, mei bazorugo, tumadao bagambele lo walangi amas le ambe fabele, iotaraida mangawuli ia dan nia, bawangu hukunia sauri avajino mate, ia o mamati kegehania, bau fatia sambua banua nia moni fefu nia keriso, fa avesa nia nia moni ba fangefa hore, ba fe mau somboto zimate, ba fa auris la itu, yadu. Mudah tahu jatuh. Data fulita fasal fasumangeta kelowalangi ni olohesi moriba komisi evangelisasi dan ibadah tebegina tuh.
dalam dunia kita hanya mampir sejenak. Hidup manusia hanya sekali, tiada yang abadi. Bila waktunya tiba, kita akan pergi, takkan kembali. Di dalam dunia, apa yang kau cari? Di dalam dunia, jalan manakah yang kau pilih? Semua akan berlalu seperti debu angin, tiada yang abadi. Bila waktunya tiba, kita akan pergi, takkan kembali. Di dalam dunia, mana yang kau pilih? Hanya Yesus, jalan hidup abadi. Hanya Yesus, Dia buat hidupmu berarti. Bila saatnya maut menghampiri, kita punya harapan pasti. Kita akan hidup bersama Yesus di dalam rumah Bapa surgawi. Jalan manakah yang kau pilih? Semua akan berlalu seperti debu angin, tiada yang abadi. Bila waktunya tiba, kita akan pergi, takkan kembali. Di dalam dunia, mana yang kau pilih? Hanya Yesus, jalan hidup abadi. Hanya Yesus,
bersama Yesus di dalam rumah Bapa surgawi. Hanya Yesus jalan hidup abadi. Hanya Yesus yang buat hidupmu berarti. Bila saatnya maut menghampiri, kita punya harapan pasti. Kita akan hidup bersama Yesus di dalam rumah Bapa surgawi. Bila saatnya maut menghampiri, kita punya harapan pasti. Kita akan hidup bersama Yesus di dalam rumah Bapa surgawi. Ya dait, da ataupun dong ngombah kata babanu ake riso ni faima majelis jemaat di Megnet. Shalom. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta ma owai ami fefu ya ahobu. Ya sobo buat tede ita be amai baba sumangeta kesuaya ma Andre. Teran talifus sema sabe namai bagosali Andre. Ni denada ba bangun rasida baba banuna dalu balangi bazima Andre. Iha to balidela hobu ba pangaro ba matida kesuaya yaita Yesus Kristus. Sangai halawa Minggu 30 November 2025. Tata ibadah Advent. Pengkhotbah Pendeta Lister Jalin Harefa STH. Pemimpin liturgi Satuan Keriso Ina Stephen Warubu. Dalam bahasa Indonesia. Sermon pelayanan ibadah minggu, sermon zangai halawa agenda minggu mupalua ero-ero luo zumaha bezi felewalu telunga puluwip, nahia bagos hali BNKP Jakarta. Tekaoni maafe Satuan Keriso ba ketua-ketua komisi, roto majelis jemaat, awa maafe fuzangai halawa agenda minggu ena asitero tede wefahu basermon anda. Warta jemaat mengenai jadwal kunjungan. Muambaka bambanuannya Keriso awa kerasatuannya Keriso. Pahudu jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta ni falua bangaluo Salasa Rabu bakami. Tanggal $5 November 2025. Tolah baso ba angom bakata dae. Mutetena kara-kara maafefun doton-doton satuannya Keriso lingkungan. Ena mufa ema kera wandrita hezonahiyam banuannya Keriso sedena mufa lukaisi balingkungan sama sana. Sekolah Banganda Komisi Perempuan. Muambaka mangabuli wa sekolah Banganda ba Komisi Perempuan.
Mufaluha baluo migu tanggal 30 November 2025 aifa agenda migu ba BNKP Jemaat Jakarta. Sangai huo sebua Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa bahas sangai agenda Ibu Ina Lukas Hia. Andre berdae tekoni maafefun doton-doto banuannya keriso ba Komisi Perempuan enae siasara tede wefau bahalewe Andre. Ang humbakata Andre no salahi zura wogauni. Wata jemaat more balingkungan Sarah. Muhambaka mangabuli wa sekolah wangandre balingkungan Sarah bawa ngambate ama ina Indira Harefa mufalua bamigu maeuhe tanggal 23 November 2025 eva agenda migu nahia bagedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta sangai huo sebua Bapak Pendeta Adieli Laya STH Andre beredae tekoni maafefu doton-doto banuannya keriso balingkungan Sarah nae siasara tede wefau bahalewe Andre. Ang humbakata Andre no salahi zura wogauni. Sekolah Bangandre lingkungan Eva. Humbakae mangabuli wa sekolah Bangandre balingkungan Eva bawong ambate ama ina Cesa Zebua Mufalua baluo Sabtu dola siwa November 2025 bezi Felezarawip ba Jalan Manggar 7 Blok G 11 nomor 1 sampai 2 Pondok Kelapa PTB Kafling DKI Jakarta Timur. Sanghai huo sebuah Ibu Pendeta Leli Serjalin Harefa STH. Anda beredae tekoni maafefu doton-doto banuannya keriso balingkungan Eva. Nae siasara tede wefau bahalewe Andre. Aku mbakata Andre no salahi zura wogauni. Moroi ba panitia perayaan hari-hari besar gerejawi. Muambakae wa mufalua bazar panitia perayaan hari-hari besar gerejawi maeuhe. Minggu 3 November 2025 AFT asiwai ibadah balantai dasar gedung gereja. Sito Bali famenehi soguna bahwa malua ibadah dan perayaan Natal BNKP Jemaat Jakarta tahun 2025. Mutetena ena esiterotede itafefu bahwa nundeheni lala halewe Andre. Pelayanan pendeta jemaat. Muambaka wa pendeta jemaat BNKP Jakarta mehi pelayanan bapos pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta baluo Zumaha tanggal 28 November irugi luo migu tanggal 30 November 2025. Pelayanan pendeta jemaat bapos pelayanan BNKP Yogyakarta yaitu pelayanan famohu Fandongasa baluo 1 tanggal 12 November baluo migu tanggal 30 November pelayanan huo sebua bafemanga geni amoni Goto Royo mufuli muambaka heda warga jemaat majelis ba PPHBG BNKP Jemaat Jakarta wa mufaluha gotoroyo bawo ehau ruang ibadah balingkungan Gosali bah hari 1 dola siwa November 2025 muberege bezi siwawip mutetena keda maafefu ena siterotede babangondrasi Gosali angumbakata Andre nosalahi zura bogauni. Pelayanan sakramen baptisan kudus di BNKP Jakarta. Muambaka mufaluhua fombayaga idana baba NKP Jemaat Jakarta baluo migu 7 Desember 2025 bezi siwa wip. Kenda satua drauno sedena fao ba fombayaga idana draunora ina tola muhale ba mufoesi formulir pendaftaran baptisan bala fangawuli ke sekretaris jemaat nifa emae kezatuan ya keriso lingkungan. Informasi moroh ba Komisi Pelayanan Anak. Muhambaka bafamaluha perayaan Natal KPA BNKP Jemaat Jakarta pengurus KPA maandre kedasatua ba irauno sekolah migu bahwa BE ameela nitandesaige bapanti asuhan kasih mulia Hagaini melalui donasi
tola tabaso baka bangun bakata dae dan ya baso kelas batita balita pratama media remaja 16 November sampai 7 Desember 2025 fangobuloi donasi susu gulo bawa nikah sami tanggal 3 Desember 2025 fangobuloi bera baadulo labe baluo acara perayaan Natal KPA Sifau fau musodede nasozo be ame ela tera moroi bani fa emayawa he ira satua ba irono sekolah migo. Muhmbaka famalua perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak baluo Sabtu vele delu Desember 2025 bezi vele wip bagos ali BNKP Jemaat Jakarta. Sangai huo sebuah Bapak Pendeta Lusindo Tobing Tuho Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga Matius 1 ayat 21 sampai 24. Mutetena hendra anggota KPA ira satua ba irauno sekolah migu ena siterotede ita be amei. Ang bakata Andre no salahi zura bogaoni. Rafe sidang majelis. Muambakal ba majelis BNKP Jemaat Jakarta wa mufaluha sidang majelis bangaluo migu vele 4 Desember 2025 aifa teasiwai agenda migu ba gereja BNKP Jemaat Jakarta. Mutatanha fefu dotong-dotong majelis BNKP Jemaat Jakarta, Ketua BPPJ beserta anggota, utusan warga Baresor 45, Ketua PPHBG ba majelis pos pelayanan BNKP Jakarta Yogyakarta, Iya si terota dewe fau balala halewa rafe andre. Angom bakata andre no salahi zura bogauni. Jadwal lingkungan dan komisi membawa pujian pada ibadah Advent Natal pagi dan malam kudus. Mufuli membakal zo olohesi sinune moroi balingkungan mazui moroi ba komisi otarai Advent Sarap 30 November 2025. Irugi ibadah malam kudus 5 Desember 2025. Mutatana moroi balingkungan mazum moroi ba komisi mufaane baba olohesi zinune bazino mubagi gineta tola tabaso ba angom bakata dah. Informasi mengenai pengadaan dan pemasangan sound system. Muambakal kedafefu wanomu asoge ba mufasa sound system ba gosalida. Namun kami perlu menyampaikan bahwa ini masih dalam proses pemasangan karena dalam minggu ini pelayanan kita lumayan padat dalam menggunakan ruangan ibadah sehingga menghambat pemasangannya. Tak andra sawagele ketalifu seda warga jemaat NN sino motalangi siofena bahwa nga asoge ya iya. Mangandra ita ya isuleni lobalangi kenia baya sitedo hobu-hobu nasa. Hito bali noro dedeheda mi fena baba ngavuli dana Andre ke dalifu seda NN meno fena italangi. Informasi dari Komisi Remaja dan Pemuda. Muhammad Kae wanofau balomba bulu tangkis Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta ba turnamen ni Valua Korempa BNKP Marturia Bekasi meluo migu tanggal siwa ba tanggal 1 November 2025 ba nolah hale juara 1 baganda putra. Ta andre sawagele ena tobali hobu-hobu kendrau noda ba Komisi Remaja dan Pemuda. Wawal Fasembata. Resume laporan keuangan gereja BNKP Jemaat Jakarta periode 14 November sampai dengan 21 November 2025. Saldo awal otu afitu ngafulu afitu juta, enangautu a 2.500 a 25 rupiah walu ngafulu sen. Penerimaan otu afitu juta, 500 a efawulu awalu ribu 500 rupiah. Pengeluaran otu afele walu juta, otu ngautu efawulu awalu ribu enangautu 50 rupiah. Saldo akhir otu aene ngafulu fitu juta, 2.000 telungautu afitu ngaflima rupiah 80 sen. Pada Majelis Jemaat BNKP Jakarta ma ande sauhagele keratali fuse. Sinoho Mama Emma Sumange Fasembata.
Ya si terodo wa oma silo balangi keratali fusa maafefu bahalewe baba bangombata. Sanereta deluo wa atumbu iotarai tanggal Felewitu irugi 23 November 2025 faato Felelima niha. Majelis jemaat ma faema ya ahobu banereta deluo wa atumbu ya ifahuo ami lo balangi. Renungan harian dapat dibaca dalam warta jemaat ini. Simana gangomba kata keda bazima ke Andre ya ahobu. Yada fa malua memang ageni amonia ma perjamuan kudus da tafaana teda. Ira amai na ba talifusa fefu dat faana dededa baba tomesa kelopalangi baba nema boto bado keriso Yesu. Ba muguna gay mafaema ba sitola fau ba memang gani amoni ya da hasino te aro ba silei manere lala halewe foku baloi. Data suno ya manuna ita moroi babuku sinuna numero evangotuaan ngafla eva ngawasara badua hana lesehi-sehi. Fangorifi iwa Yesu. Simai khegu badahewa olofo. Basi faduhuta de khegu balesa ai obehi dede.
Musisio Zato. Heyami iratalifusa. Data wawa dededa wato mesa kelobalangi. Baba nema buala fai bua dedania. Baka so aya ya ita Yesu keriso. Sinomate bahoreda. Basinoi fuli mauso. Wangalani faamate. Irege faluka ita mangorifi ba faohau dede. Andre data sehega dede we amoi fena so aya. Hada ede na ami mi ombaka horami kelobalangi. Sangila era-era dede niha. Hada lami bini wanomi sawe goroisania fefo. Hada abu dede mi bada bami ogorofi saai wolau hore. Nasimana bami te maligu. Tebai mabini horema. Hadia padu gai dadami, lesameta hore bairo Yesu keriso, sino managa huku salahimi. Na faduhu dadami, bami te maligu banguma faduhu dadama. Hada edana ami mi beta badadami vayawasa, aba batiusa, aba waafu gedede. Hada edana ami mi efae, zala siso salah kemi. Hada edana ami mi ogorofi, buah-buahnya sisage tetana andre. Baba meheya ia, bami tema ligu, edenaga ia itologa lobalangi. Mangandre ita baba ngandre faah kedede lobalangi. He lobalangi. Niha si sohore daaga. Mau maka hore makau oya ni lauma sila sehi. Salama kau batenga gei side ide. Oya gei ngawala sila sehi badadema baha. Fayawasa faafkedede bafatiusa. No ambe famati. Bano oya nada nebe sila atule ni faluama tane fenau. Hei Yehova. Haka sida dauda aga baba omasime andre. Efa ke mahorema andre. Baba ebua dedau andre. Sasaindra aga mahorema andre. Beronono Yesu keriso. Sino mangeheli ya aga. Ya duhu. Ya dae tebe gine te baba ngandre badede samosana. Sara irugi 2 meniti. Tebe gine te. Ia dehu. Menomi ombaka horami babogama fangefam. Bana siduhu mangesa dedemi bahorami. Babanatena fangorifi ke Yesu keriso. Batola ufaduhu kami. Vaye fa horami andre fefu lobalangi. Berwa makau ande nitalge Yesus soaya ia ita. Mudadau sato. Manuna ita buku sinuna numero oto walungafulu ngawasara badua fangurifida boto Yesu. Fangat kule
sanandresa babe manga geni amonia. Ia mi banonya keriso ni omasi. Mi forodrongo daromalilo walangi sanandresa babe manga geni amonia. So aya ita Yesu keriso me bongi andre me inia me orudu manga ia kerani fahania bai hale roti bai ohasi gelo walangi bai boboto roti andre bai be kerani fahania bai mane mitema bami boto guda eni be salami ero nami ada bami tere tedemi rao simanagai ihalemak eno pamanga ira yohasi galalo walangi bai behera bai mane mi badu dozi ami ama buulali sibohou na simako are dogu ni faduwa salaibi babange fao hore gofu hame uga mi badu da bami tere tedemi rao Palinia andre ifaduhu asibai keda Yesu bangu mae. Ero nami aroti. Ero nami batu nasi mako adre. Bau forma asibai kami bau masiku ami. Awe baha kedeteku. Nia sitekiko ena ami. Nala ubelege mena bau rigu fanami. Pabai sai terete delo walangi horami bawang huku yami. Meno matedo meno adu badrogu wa Yesu. Baheta sai hore nami falu iehku. Berba amate bafe mau sosoai ta Yesu keriso bata sedra bange fahore ave bangorifi. Ada dozi sanema hasababoto. Hasabua famati, fau masih bafana tena, ia fau kami keheha ni amonia. Manuna ita buku sinuna dua ngoto telu ngaflawalu, ngawasara badua bagahe refau Yesu. Oh
Iman Yesu, miaine ke gudozi sereja tede base ami. Moifena petugas perjamuan kudus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap hasil dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu yang kuat. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Seperti yang kau ingini. Musisi Osifal babe mangga ni amoni Imane Yesus Imane Yesu mi badu dosi ami amabu ulali si bohou na si mako ade dogu ni fadua salahimi babange fa ohor gofu hame uga mi badu da ba mi tere tedemi da mu badu na boto bado so aita Yesu Keriso ni amoni basola kemi andre da sanga bele basodoro ke yami irugi silo aito ni angabuli si fa ohadede ya mu fa obu ami lo balangi ya duho mudadao sato
Iadae, teo buloi wasembata, sanadresa babe manga gene amonie, pamanuna ita morai babuku sinuna numero eva ngautu afitu ngaflafitu, ngawasara irugi eva pemuso-muso dede samati. Musuh-musuh dede zamati, meno ala tema buala, meno mamuala kera Yesu, pamalalini era-era, meno mamuala kera Yesu, pamalalini era-era. Nombor terdeni hagulidana, bersandar lala sinduhu, sekidari soroma bahara, terdekat kapal nambeku, sekidari soroma bahara, terdekat kapal nambeku. No iheta bazo gemi-gemi, no ihohe ira bahaga, dibengkedede sino mere-mere, ita bawe sunilau gafeka, dibengkedede sino mere-mere, ita bawe sunilau gafeka. No iware basura Yohane, ya odo delana gusinduhu, perfunda sifai fabadela, lemo wada lemo fozu, perfunda sifai fabadela, lemo wada lemo fozu. Pangabuli ita bayati sara. Musuh-musuh dede zamati, meno ala tema buala, meno mamuala kera Yesu, pamalalini era-era, meno mamuala kera Yesu, pamalalini era-era. Ayat kedua. Nombor terdeni hagulidana, ngesadara lala sinduhu, sekidari soroma bahara, terdekat kapal nambeku, sekidari soroma bahara, terdekat kapal nambeku.
Basu no loba langi tak ada sawa gele kenia. Sifau ba memang genia moni ba minggu ba nerete de fa auri sila aitu. Irama tua o tu afitu ngafla telu. Ira alawe o tu walu ngafla telu. Oru dua telu ngau tu alima bulua ene. Ya to bali hobu-hobu loba langi baba urida sitedo ita baba mati ba mendua mana baba nuno ya iya. Si dua seluruh majelis jemaat dan warga jemaat mengucapkan selamat kepada kedua mempelai atas nama Yasojiduhu Lahagu dan Aperlina Lase. Ya to bali ami keluarga samo sumange lowalangi ba to bali duma-duma bambanuania kiriso. Ya duhu moita uzizio. Mangandre ita. Yehova lowalangi ma ama jo aga Yesu kiriso. Si fau fangi dengi de zui ma ondasi nda uga. Mea boto si bai badadema wa bere wa akhdede wa sogatane fenau ia dae irugi ma no oya bualau, no oya hobu-hobu me, no oya ni faluau baba urima bongi bama Lemendo mana baji defi andre, no fondoroge o no omasian ra aga kheu. Irege no farugi ke magang auritan refini kriso baji ma andre. Baba nerete dema fa auri sila aitu andre. No fasugi bada dema wate ngasioge tera aga babe koli baguli dana. Waso dan yang banwa sila itu andre. Asala mati nra aga ba arokheu ya uge zangurifi ya aga. Tawaga lagi datang di seno tege ke maso aya no masuno nra uge. Bama ila ba o ya sibai zo ambeta. Pamadana-dana zinuna fangandre boto manoso maabe ngabale so kema. Ya te ma to bali sumange so mawada Baina ena hobu-hobu me baban wau fefu. Abai adage dage ira baban nuno ya uge babangai halewe me. Tawagele daro maliusi no fae ma ke mabazi ma ke andre. Tanda ke bada dema ya to bali sulu bafandu fenaga ema fangaro ba mati makeu. Ena ema sendra ba auri silo aitu ande. Bazi no ete naiga tanah ke mazam sana nda aga. Ya emban waunia keriso sisa bua jemaat banaya andre BNKP Jakarta. Tadua bendau no ira utau etane venau ba aurira. Lato huga derewara bai sami gumi fena andre. Baina ya uga roroga kubaloi fau be kerak kesehatan si sehi. Fau ngabatera fau alwera ngabale goita dera. Azugi-zugi badedera daro malime banguma. Mio venai bangalui banua loba langi ba atule dede. Patebe esadene da kanya kemi fefu dania. Ila baane ra uga gabale gabula de depan wau soaya. Ena ya uga bokai lala bajo tarain da uga. Be monra de ba be ba bele. Ba be de tu naf. Manganda da osalahi. Talifu sesi dan panahia ba makau ngabale beuh. Manganda dosa lahi talifu sema Bapak ama Jonathan Waru. Wajinoso baru masaki irugi iadae. Ibang abale wa makau sinoi ter iya barbungi andre. Baina ma ade ba aha kededeu. Pazawa danga wanda sabele baba made fefu ngawale wa makau. Baji sono babotonia. Ba fau ngawale dalu mendo mane ra enoniu dokter aboda suster zo tangani ya iya. So ayah padu dede maba umalaga kania ba abele bajo terain da uga. Di mana itu dede mamanganda daga salai raunoma Elin
Grisela telau banua. Baina ya uga gay pada ngabale mama kau sino soba boto no ati. Baina badai jo aga Yesu Keriso. Ngabale mama kau ada bazawa baba aurinia. Dalu. Ngabale tindakan dokter efahobu. Pada saya itu mawai tanah venau ratalifuse. Bapak ama Devi, Bapak ama Hans. Bapak ama Grace, Bapak ama Yorin. Benar satu ama tebai boto. Lema zara-zara keu. Baina ya uga orasi ira ebe kera ba abele bazo terain da uga. Ama bazo rugo. Paduhu dedema wafa matira keu lete bula-bula. Di mana keu do tanah venau ratalifusa. Baba neretede baba atubura barebongi ate. No do ngaluo no do refira. La ande sawagele. Baina fahobu irana. Omu soy dedera. Baya situgu te do ira baba mati bakeu. Baena siduduhu. Omuso dedera melete bule. Wa buat dedeu kerabajisan dohu faurira. Malo balangima. Pefu ngawale zangai lala halewe keu bazima ke ade. Ya fahobu ira. Ya be ke ramane ba abelu. Ya bei adage ira baba ngai halewe ade. Baya to bali sumangi me to bali la kemi me. To bali hobu membamban wau fefu. Awale geizino la halewe me. Angana daga salai ratalifu sino mongambata si boho megi. Menebi no te vau buria banayande. Ya soji duhula hagu. Ba perlina lase. Ya efahobu ngabatera. Ya to bali fongabata si seki sangata ufi ya uga. Ya malo balangi ma fe fongabale halewo sinanga mafalua. Ai fagereja adri. Bahe baremigu adri. Balingkungan bahe ba komisi. Ya feululu mana dedema. Babe amai tanda venau baba nuno ya uke baba mondongo taroma lima. Ba anu ra enonime. Baba ngai halewe me ada. Tawagele soaya ya aga. Ya indaga tanda venau. Wahau dedema saai. Baba nerla lama baba ngai mahalewe ma. Beremeno wale urei ami. Ula sila ama sila ina sila sondoroge. Pau nda kami bongi bama nafa bali raga banaya de dania. Na mga buli raga banaya mazamesana raga. Roroge baku baloy manan raga. Ba ena marugi na yama si fau waded. Ba fasembata masino maweta na venau Ewa aino ide. Ba faduhu de dema. Wa etema ba suleni bamban wau fefu. Tabagele ama bazodu kono mangandiraga badai lo balangi ama. Adai nono Yesu Keriso. Baba de yehan yamoni edong alida. Ama ke masiso bazorugo. Ya ti amoni edeu. Ya to bali bau wau fefu niha. Ya iterzo masinda uga. Ya si managai bagulidana. Masurigi ma be mama ande. Bae fa mahore masih mane fangi fa Salah bajiba salah bakema. Bayo heda aga banandai ke. Eva ega bazile sehi. Meya uga zamata rebanu au. Baso ke fa bele. Abla ke mi irugi zile aitu. Ya duhu. Mi angabuli si fau hau dede. Ya to bali ami sama duhu ke riso. Basa nau ele baba sendata bahore. Basa rotede baba nete nafa auri sile aitu. Bami tema hobu. Ya mufawu ami loba langi ya muroroge ami. Ya mufawaga babanya kami ya muebwa ededenia kami. Ya mufalem bahrenia kami. Baya mu be ba hau de kami. O tarai dai irugi zile aitu. Ya duhu.
Nama ramuni so aya balu o safuria. Na ikau ni fefu dana kenia. Dosi sino mama ane oi o muso dedera. Hanya bangga o samesta dania. Na tero moridoro fe. Na tero moridoro fe. Na tero moridoro fe. Hanya bangga o samesta dania. Alita tanu dari si judulnya. So aya lalu o safuria. Na ikau ni fefu dana kenia. Dosi sino mama ane oi o muso dedera. Hanya bangga o samesta dania. Na tero moridoro fe. Na tero moridoro fe. Na tero moridoro fe. Hanya bangga o samesta dania. Data hal ke dama hono dede. Yaduhu. Yahobu. Shalom. Ya itolo balang.